Mani sauc Pēteris Vaivats. Tên tôi là Pēteris Vaivats. Mani sauc Pēteris Vaivats. Es dzīvoju Ogrē. Tôi sống ở Ogre. Es dzīvoju Ogrē. Meža ielā 21. Đường Meža 21. Meža ielā 21. Dzīvoklis 56. Căn hộ 56. Dzīvoklis 56. Man ir ģimene, sieva Aija, meita Liene un dēls Aivars. Tôi có một gia đình, vợ là Aija, con gái Liene và con trai Aivars. Man ir ģimene, sieva Aija, meita Liene un dēls Aivars. Mana sieva strādā par grāmatvedi. Vợ tôi làm kế toán. Mana sieva strādā par grāmatvedi. Meita ir studente, bet dēls vēl mācās skolā. Con gái là sinh viên, còn con trai vẫn đang học ở trường. Meita ir studente, bet dēls vēl mācās skolā. Es esmu sporta skolotājs un strādāju Ogres vidusskolā jau 20 gadus. Tôi là giáo viên thể dục và đã làm việc tại trường trung học Ogre được 20 năm. Es esmu sporta skolotājs un strādāju Ogres vidusskolā jau 20 gadus. Brīvajā laikā man patīk makšķerēt. Trong thời gian rảnh, tôi thích câu cá. Brīvajā laikā man patīk makšķerēt.